Sasa shetani anapokuwa, utendaji wake wa hii silaha ya hila ni kuingiza fikira zake ndani ya mtu. Narudia tena, kwa anachokifanya shetani ni kuingiza fikira zake ndani ya mtu. Sasa fikira ni mawazo yaliyochakatwa ili kutimiza lengo fulani. Fikira, mawazo yaliyochakatwa ili kutimiza lengo fulani. Sasa kwa kuwa shetani ni mkuu wa serikali ya ufalme wa giza, tunaweza tukaita sasa fikira ni sera. Haleluya! Kwa hiyo hebu tuazime neno la sera, kwa sababu shetani kazi yake yeye anauza sera zake. Aliuza sera kwa Hawa akaziamini zile sera, akapindua serikali. Kwa hiyo hata sasa shetani anapokuja kwako, haji kwa makeke, haji na sura mbaya unayojua wewe, anasema shetani na mapembe. Hapana, analeta fikira zake aziingize ndani yako. Ukiziamini, basi amekwisha kukamata, amekwisha kutawala.